Dobrodošli na putovanje kroz vreme. U ovom dvominutnom videoklipu istražujemo tajanstveni Corvin grad, koji se uzdiže iznad Južne Morave, samo 11 km južno od Niša. Evo šta trebate znati. Poznat i kao Koprijan, predstavlja ruševine srednjovekovne tvrđave. Njegova istorija seže unazad više od 1000 godina. Njegov nepristupačni planinski teren, jasan pogled na dolinu i reku činili su ga važnim strateškim mestom. Tokom Rimskog carstva služio je kao deo odbrambenih kula na Via Militaris, rimskom vojnom putu. Grad je bio značajan i u vreme Vizantijskog carstva, a njegovo ime se menjalo tokom vekova. Pretpostavlja se da je Koprijan bio na istom mestu gde se danas nalazi Kurvingrad. U 15. veku Osmansko carstvo je zauzelo Kurvingrad 70 godina nakon pada Niša. Turski popis iz 1498. godine pominje selo Kurvingrad sa 40 domaćinstava. Nakon osvajanja, tvrđava je postala građevinski materijal za izgradnju Niške tvrđave. Tokom arheoloških iskopavanja 1933. godine pronađeni su temelji crkve izgrađene u moravskom stilu u selu ispod tvrđave. Ovi temelji svedoče o bogatoj prošlosti i duhovnom nasleđu ovog područja. Tvrđava ima osnovu nepravilnog kvadrata sa bedemima ojačanim kulama. Danas su dobro očuvani severni i istočni bedemi sa kulama. Najvišem delu brda nalazi se mali grad koji se završava donžon kulom. Ova kula dominira iznad glavne gradske kapije. Postoji nekoliko legendi o poreklu imena. Jedna kaže da je ime poteklo od nemoralne dame koja je otvorila kapije grada tokom opsade. Druga legenda povezuje ime sa caricom koja je zavela sveštenika ispod grada. Postoji verovanje da ime Corvin potiče od mađarskog kralja Matije Corvina, ali nema dovoljno istorijskih dokaza da je Mađarska tada vladala ovim prostorima. Corvin grad je mesto bogate istorije, tajni i legendi. Pridružite nam se na ovom putovanju kroz vreme i otkrite više o ovoj fascinantnoj tvrđavi na obalama Južne Morave. Do Corvin grada stižete vrlo brzo jer je put pristupačan skoro do samog vrha. Naoružajte se svežom energijom i otkrite nešto novo iz daleke prošlosti.